Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Куршапан базарынан малдардын алып сатып алар кандай экенин билип беребиз. Бүгүн 24 август. Туугандар, анда эмесе биз баштайлы. Комментарийде жазыла кеткен. Пауза кылбай тартса болбойбу деп. Биз ошо бүгүн пауза кылбай тарткан аракет кылалы. Кандай болот экен? Бул торпок соода болду да азыр. Ошо бий алган 20дан бери. Досум канча бердиң? Мен 20. 20? 16,5. 16,5. Murat Akı. %70 kaça veriyor? Bu kalanca dost? 40. Bekirli vakit sozulup ketкен тугандар мынтип жүрө берген болсок. Бул букалардын төртөө канча экенин билбедик, соода болду да азыр барайлы. 170 миң сомго сурап туруп ошо 4 буканы. Айтты канчага болот деле 180. O kança dost? 35. Sen görmedi bir kudu telileşmedi. Onlar 35'ten de ayttat. Bazar kança berdi aka? Bazar 32,5'dan. Bazar 32,5'dan beriptir. Bu erkek torpoktor eken. Aka kançadan alasiz? Eköөнү 52 миң euro. Kança berişti? Hazır 45 миң euro açar. Ekonu 52 ming deb eisi aytsa, bazar 45 ming so'm berib atibdir. Bu süt emgi torpoq urg'achi. Qancha o? 20. Qancha berishdi bozor? Yaxshi bergani. 15 berishdi. 15 berdi. Süt emgi torpoq bu. O topadır kança dodos? Ayt koyun siz öyleyiz ba. Size mi? Topadır. Yok mu? Urgaç torpoqtor 25 ming so'mdan deb aytiladi. Cemge boylattı değil mi? Bular 5 ay turadi. Bul öňör görgende эле бука. Erkek. Kaçta dolasar? Soda oldu. 40 ming kemi var da aytılат. Boş tursam mında baladı tam. Argin marganday da, keýür tartdy, keýür tartpady. Keýür jaman göret, keýür jakşy göret. Arwan ende. Ha. Bu soda oldu da hazır. 30 mingden koyup berdi boldu da hazır. Kança ekeni bilgen hareket kılabız. Koptur kaçıra baylar. 30 ming oldu.
Бул отурган жери 30 экен, болбосо сатпай коет экен. Ээси айтымы боюнча. Бул эркек торпоктор. О, канча атасыз? Торпоктордо. Тесқа бар ғой. Оны тартып қой. 32-25 дейсизби? Канчадан берди о? Кайсы биринде? Акы кичине торпокко 21 миң сом беришиптир базар. Бул торпокко 15 миң сом берип атыптыр. Ургач торпок, сүт эмги эрте туулган. Шүтүп тургандар эслик пауза кылбаган болсо бекер эле убакыт созула берет экен. Мына уйларды эле аз эле тарткан болот. Булдар эле сүт эмги торпоктор, мына эркек экен эки бул жактагысы. Бул карасы ургач экен. Сиз эми торпоктор? Канчадан деп айтты? Бул эки эркек торпоктор 45тен, бул 20 деп айтат. О, канча деп торпокто? Канча деп атасыз? 25. Ургач окшойт, Ургач. 25. Канча беришти базар? 20.500 бер. 20.500 бериптир. Ушул торпокко. Бул торпок деле ургач экен, жанына турган. Сүт эмги эрте туулган торпоктордон. О, канча деп атасыз? Канча деп атасыз? 20. Канча беришти? 17 миң сом. Бұл сүректі сатып алдым. Ушул сода болуп атат азыр. Бул 1 жашар. Жашын сурайлычы. Мына сода болду да? Ошо түктөсөң дагы Жашыган да бул? жаш. Тоң үйдөйгө. Соң. Бе катарты. Канча бердиз? Канча бердиз? Аке. Өлүп атканда 125 сом. Чоңба 70-80. Столового сойсын. Бул башкача торпок экен, жоон чоң үйгө окшош, бирок торпок экен. Мен сойып бизде колдан келбейт да. Болсо соет. Жакшына мага карап берер. Жаман бер. Жакшы пул жаман. Ескілі отыр. Он бир ак суу эскелеп атат. Сиз бир чакыр пул керек болсо. Бул чоң мал. Канча бер? Болгон жаны кичине. Пут эле кыска буну. 24 миң сом бериптир. Болгону путун эле кичине улап койсоң чоң эле мал. Улап атыға жері болса қандай. Улап келбей. Улап келбей. Жакшы бер.
О, кулачылар канча атасыз? 25'ten. Kançadan berişti? Kançadan bergen aytılbady. Uğraşıp turup otur. Özüňөр elе görüp turasaňar. Tuğanlar özüňөрдүн oýuňарды kommentariýa galdyryp ketkile. Uşunday tartkan jakşyby, je berki pauza menen mümkin oşonda köpürak mallar tartylaba, bu da jön ele wagt sozulup azyrak uy tartylat eken. Biz oşonda bunu ayaktadyk. Biz pauza menen sanuylary tartkan hareket kayla.